uyithatha phi right ukuthi wena ungafuni ngeimpahla zakho umshadile yini Hayi phela lapha impahla imali yami, thengwe imali yami, imali iphuma la. Imali yakhe evelaphi hayi ayikho lento oyishoyo hayi zonke ezinye lezi engisifunayo nginikeze lezi ezami ke ngisithenge ngemali yami Ngizithola la. Akho impahla ngizithola. mina ngizokubonisa ngithi uthi ngubhlunyana wakhona ngizokubonisa today ukuthi lo sisi uzowathola ama right wakhe awuzosidalela kanje never yes Mr Jones Muthibe yes good how to shapa mutshwarele mupinye wait Young Lima, relax. yeah muyekeleni Mr Jones leave him alone Yabona ke. Hi guys, I am so super excited to be introducing Ntate Mandla Nkosi. Ska ha ke introduce Ntate Mandla Nkosi ke one di cast members tsa rona ko Jozi Bioscope. Babu Mandla Nkosi o actor le rona di movie. So ke tlo mo fa chance yo rena a bua o dlala character e feng. Pele ke mathela di character ke batla le jwetsa guys o ke introduce this movie Love and Jealousy. So ho Love and Jealousy ka go la tseba go Lady Blue wa le rata ka pelo e hae kaofela. Ke make ile sure ke mamela di comments tsa di viewers ha le Lady Blue re kgathetse go re le actor di movie ka English. Bona Lady Blue the wailing blessing ka teng ga make sure le Jozi Bioscope wa tseba keng ska ha le sa hlola le batla di movie betsa English ha re keneng home languages tsa rona. So hona le Sesotho mo hona le Sezulu hona le Sexhosa Tsonga ntse le tlo se thola Sivenda bona yonke into le tlo ithola mo. So ho Love and Jealousy guys le ska le balang le Lady Blue o teng mo ene ke dlala eng character ya Karabo go re ke sile akasa a ke batlo le jwetsa maka tsile ke sileng ka yona e ka irritate le bongata ba lona but if o batla o bona gore Karabo sile ha ka kang make sure wa subscribe di movie tsa rona e bile o make sure wa itse wa re follower e bile o di share. So Ntate Mandla Nkosi Amen. yeah ke kopa jwetse di viewers tsa rona tsa Jozi Bioscope wena hantlantle moving eo o mang lo re yes ho etsahala eng Okay balandeli bethu kule movie le ezayo Blue seyichazile yes igama ngoMandla kwaNkosi kodwa ke kule movie le ngubaba uMthembu umvelase ubaba ongawubambike nje umshini ongezwa lutho nje akatshelwa futhi nayi ingane siyazi ukuthi kukhona isimo esinjalo siyimndeni ukuthi abazali bakhethela intombazana ukuthi emeli yothanda abani noma ishadele kuphi intombazana yona ibithanda kwenye indawo Blue uyabona ke ake siyibukeni ke lento la ku Jozi Bioscope uzayithola yonke into sibona ukuthi igcina kwenzakalani ngoba sibhekene kulo Love and Jealousy sibhekene naleyo situation ubaba ufuna ingane yoshada le ingane yona ithanda umuntu wale lona ubaba angamfuni kunjalo ke bafethu thunani ku Jozi Bioscope nizayithola ke yonke into enifunayo njengoba eseshilo Blue sesinilethele lento beniloko niyicela ke re bona home languages iJozi Bioscope iyalalela bafethu ngoba iyanithanda ubaba uNkosi ukhuluma iqiniso adonwana la sisonke lapha ya isiZulu niyosithola ngiyacela nje ni subscribe nihle ma viewers wamamahle subscribe ni follow ni support ni share lama video ngithanda ngenhliziyo yami yonke. So ska haba uNkosi ahlalusa movie ska ha ke tshore ke Karabo mo eventually ska ha ke le Karabo mo kushuthi kwenzakalani mme wa ka ke Mzulu ntate wa ka o hlokafetse ene ke motho o ipuelang Sesotho kuningi man kuningi ke kopa le tsamayeng le lo ishebella mo ngapha nami ngi sister in law nje sile kuningi nje kuningi uhlangahlangene ke kopa le shebelleng movie ake nibheke njengoba basho Blue nibona ukuthi egcineni kwenzakalani isiphetho salento yini bafethu siyacela ke njengoba lo mdlalo silethela nina ngoba sinithanda tin le re like leng kopa le subscribing love you yes baby. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today ke ngoletse my sister Mona, ke tlo mo fa fela sebaka I introduce e ba re jwetsa wa re ngoletse. Sisi wami kunjani? ngiyaphila kunjani sis Nami ngiyaphila sisi, bengisacela nje utshela ama viewers Jozi Bioscope igama lakho nokuthi wawusibhalela. igama lami ngoNontobeko so mina ngibhale la kwa Jozi Bioscope ukuthi ngindo bhuti bengithandana naye so angisamfuni at all eduze kwami so ngizocela ukuthi niyongisiza ngoba ngisabathe ngiyakuye akafuni ngeimpahla zami ngisabathe ngiyamtshela ukuthi it's over mina naye akafuni neimpahla zami so ngizocela sisikuthi ningisize kakhulu ngempela ukuthi ngifuna ukuphuma empilweni yakhe ngempela ngisafuni nix engihlanganisa naye. So my sister ke batla di viewers tsa rona tsa Jozi Bioscope di understand beka kuhlupha yenzani
Oh, lo muntu lo uyajola too much. Ngapha mangimbuza ngalezi zinto zamajola wakhe uyangishaya, ngimbophise namaphoyisa ngizombona sakabuyile. So kuzushiya impahla bowuhlala naye noma bowuvakasha kwashiya impahla like I wanna understand. Bese ngihlala naye phela ngithi hayi ngoba waforced ukuthi ngize ngigcine ngizohlala naye njengomuntu phela ukuthi mawuthandana ngithi uyazi ukuthi ugcine ekuncenga ugcine nawe usuhlala naye. So ngahlala naye kuthe makusuka lapho ngabona ukuthi uyangishaya ngaphuma ngahamba ngashiya nje everything ngahamba nje nginjalo ngahamba ngayohlala ekhaya. No, ngicabanga nje ukuthi manje makafuna impahla akasafuna ugaga. Akafuni nix ngeimpahla zami akafuni. Ulibele athi nje asihlale phansi sikhulume. Manje ayikho into engisafuna ukuyikhuluma naye. So mama my sisi sorry nithandana isikhathi esingakanani wena naye and ukukushaya kwakhe kuqale maybe relationship isase fresh noma bekuyinto nje uyijwayela isikhathi masiloko si. No, siqale nje kwamnandi nje masithandana maybe after 3 years. Lapho ke yaqala inkathazo nje ukuthi hayi sekayajola senyambamba namantombazana amaningi a different. So nje lapho ngabona ukuthi ngathi ngiyabekezela phela ngomuntu wakho uyamthanda. So mangibekezela ngabona ukuthi ayikho into engibekezela la. Hayi kuba wes. Kuba wes angifuna ukuqamba mang. Mr Jones can we please move please. Kuthi kupa moving. Uyabona mina my sisi vele lento angiyitolerate. Angitolerate ukuthi umuntu bekakushayela ukuthi wena bowuchita or bekakushalana. Umuntu makangakujabulisi nje ku relationship uyamiyeka. That nje asibekeni nje. Uyabona le nje ye gender based violence nje angitolerate because of nje akusinto esharp. Yeah, understand ukuthi mina ngifila ngathi abantu besilisa noma abantu besimame laba abashaya ama partner wabo kusuka nje kubulima don't wanna lie. Yazi ani bekukhona enye into ne so like ngeke ngayibona leyo video angazi ku TikTok or kuphi ngikhohliwe whereby bathi le ntombazana lena igcine ihlaba motho wa haye akisipi but intombazana impula le muntu wakhe Was being abused at first. yeah I mean, the girl was being abused at first. yeah nebeka abuse I boyfriend yakhe yeah understand that's why ngisho ukuthi abuse nje ayikho right nje ayikho ugcina nawe akufundisa ukuthi ngathi nawe ungabuyisela back ngoba nami khona isimo engake ngacisha mayisisi kushuthi wena ube islave sakhe ngenxa ukuthi wena unamandla wamadoda makajola mamkhuza lokakushaya akafuni nguzwa nje noma ngabe uyamkhuza uyahlala ephika yonke into nje ukuthi uyamkhuza akafuni nix manje nawe ugcina usubona ukuthi makakushaya ngathi ungabuyisela back ngenxa yokuthi nje ngoba nawe indiyena sokuthi angafuni ngeimpahla zakho usithathaphi. Angimazi ngempela ngoba ulebukele ethi akumele siqale phansi sikhulume kumele sihlale phansi sikhulume hayi ngisafuni lutho kuzokuhlanganisa naye nakho nje la siya khona asingeneni khona la Hola okay yazi nje I can't wait nje akuna zinja la kwakhe No. It's a no. I don't wanna Hayi lie uqala umuntu awubona nje ukuthi usecala ukubeka izandla. Please. miyekele my sis ngibana le box okay ngoba ngifuna ukufa shame mina hayi ngikhathela ngifuna sisithuleni nje zokhona Gogo shapela msari wasambatli Gogo Ona ni mutu je umthetho wakhe uhlala enza nje asivalele phakathi kwenza ngathi akekho Gogo and ukhona umngane wakho ushisa ubani igama lakhe Simpiwe uthi Simpiwe yini manje Whoa Mr Jones yeah yini manje noNtobeko Simpiwe yini kahle bo bengicela nje uphumele ngaphandle songifikela neigora manje Manguyangimangaza uyigwala mawubona amakhemera kodwa mawushaya usisi nje wena uligwala hayi yini manje waze ngiyakhulunywa la kunjani bhuti siyaphila kunjani ngiyaphila uyamazi lo sisi ngiyamazi lo umazi kanjani bekumuntu wami lo so mama kafuna impahla askisi my sis neklofa chance just that nje nitshwayetsa ngakirathi so makafuna impahla zakhe wena uyithatha phi right ukuthi wena ungafuni ngeimpahla zakhe umshadile yini hayi phela lapha impahla imali yami thengwe imali yami imali iphuma la imali yakhe evelaphi hayi ayikho lento ishoyo hayi zonke ezinye lezi engisifuna nginikeze lezi ezami ke ngisithenge ngemali yami ngizosithola la akho mpahla ngizosithola hayi ngizosithola ke namhlanje ngizosithola uzobona kahle uzobona ke ukuthi ngeke uzuyithola hayi ngeke wo angithi na uyiskora so why ukhala mawuthi usisuze neigora na uyiskora singene ixathulweni zami ngikutshela ukuthi ngoba lo muntu lona ngiyamthengela izinto zami eqeda wakhetha ukuthi ahambe yena mawujola wena mele ngenze ngihlale ukujola ngihlale ukushaywa Ujola bomshaya my brother. Ayikho lento yakho. Mshayi unamanga bengamshayi. Mina ukushaya uwe usuzoze ungibulale.
hayi buka nje nginesikanga indaba yakho angeke ngize ngimele indaba kuye bengishaqala so ngabona ukuthi ngeke asathola next ngcono vela hamba nami bese ngikushaya ngoba bese ngikhathele ungishaya my brother re ketse so wena so tshongo abusive ha re bonete ke lebaka lele ke le bonang o abusive because of how no se abusive ne never o tlobane le matla a go wena o keep te diaparo tsa ous a ska khona nka selling sa hae udala ujole ayikho into engayifeba mina wena wawubamba nje into engekho wasitshela ukuthi into ekhona ngitshela ngithi ayikho leyo nto le ngoba wazi izinto zenziwa wena Mr Jones Muthibe yes good how to shapa mo tshwarele mo pinyetseng mo pinyeng wait Young Lima. Relax. Okay. yazi my brother Hey. Nakubzela. Ya ngiyekele. Nakubzela. Ngiyekele. my brother Hey my brother saying right. so right Yeah, Skora. Yeah, muyekeleni Mr Jones leave him alone Hayi yabona ke. uzokhuluma right mawuthi wena kahle njengoba silana ufuna ukushaya lo sisi uyabona ukuthi kahle uyasidelela nje awuhloniphi Ungivuselulaka. kwani wena uyigwala usaba igoga makufuna ukushaya lo sisi Hayi ngeke phela yenzeka lento le. Hawu. Umelo uyokhipha impahla kame sister yabona. Into engakayithola. Lento yenu le ayikho la. impahla zami angazi ngangilingwe yini ngawe parantini angifuni impahla zami Lento uyahamba uyolala namanye amadoda. wena uyadelela kuthi Ulakudiswa Asha wena my bro. Ulakudiswa Asha wena. Mododa ulakudiswa Asha wena. Namanje ngathi ngamadodeni, amadoda akho la ngilethela. my sis wait ngicela ume kancane uyehlisa umoya Puti awuzosidina ne awuzosibhora la lalela umuntu omdala ngiyakuhlonipha but yabona mawenza kanje awuzosidina and awuzodelela umuntu wesimami ngenxa ukuthi akena power hakishebile fela uligwala because of ukwatisa mme owabathu ubona hana mahla ke musati wena hanhlanhla uabuser let me tell you something unoticile in number yabafazi ababulelwe ngenxa yeabuse bangakanani so wena uzofuna ukushaya lo sisi phambi kwethu wabona kwakatala la hanhlanhla wabona hanhlanhla wena you sick Boni kahle lento le. uyabona ukuthi uyakhula jwele ngabe umkhuba muvela Imali yami ke. Akubuyi imali yami. bona kumshaya uzoyithatha phi imali yakho Ngabe ungishaya ubusikhokhela ubusikhokhela ngokungishaya ke bhuti wabantu ke angazi ngangilingwe yini ngawe nawe buyisa ipride yakhe angithi bomshaya uzenza ukuthi makasibheke esipilini asibuke in a different way buyisa ipride yakhe ngendlela ongithole ngayo bengingekho so mina Uhambe ngempahla zakhe akabuyi. makudakiwe mane I'm so sorry to say that makudakiwe Hayi angiphuzanga mina. phuzile udakiwe Nix angithi uyangicasula. Ngiyeke nawe. mawuthi abuye uthi kwenzeka yini mawuthi abuye yenzakala ini Awuthathi izinto uma wengane zami lo. khona bani ukuthi mama ingane zakho la kum abuser Into. Awusitshela ngena lendlile wapaka bheke fama na my sister la. ingane sikhule endlelani usibuka ungishaya phambi kwazo senze njani oh maka mawushaya usisi nokumcabangela ukuthi ubanjani Kanjani my sister bamshaya my brother. wena mawumshaya ngamandla wakho lawa angekho lawa owasebenzisa ngendlela ewrong Mr Jones othwantsiritsamelena yeah we have to go with him because of nje ayikho kuthi into yalo bhuti lona nje mangibhekile uzolimaza lo sisi abusive wena nje mele amaphoyisa azobona ivideo yakho nje ukuthi nje kahle ubayenza nabantu besimami wena nje udeserve nje police station wenzani Yabona into yenzayo. mabekhuza abantu namhlanje makuyimi shame over mina ngizokubonisa ngithi uthi ngublunyana wakhona ngizokubonisa today ukuthi lo sisi uzowathola ama right wakhe awuzosidelela kanje never my sis hari kene re packet yapao siyangena asike phaphela ya packet yapao tsa my sis asike tlo dlala ka rona yes ya ke kopa ken oh no tlile le ka ntho tsa di suitcase ke kopa o shebe okay my brother ke kopa ska re bora please ke kopa ska re bora please asambe bambe asambe asenzeni oh lokhu yasipakisha leso ulizethe naleziya uskare bora my brother please uskare bora please because of ubhizi abusive him yeah uskare bora my sister thatha kwasasani hawu lo bhuti yini ngaye ubhizi abafazi lana ufuna ukuthi sivumele lento le yakho uyenzayo snacks stop it my sister back yes akitse bo kena sefeng yes hawu
ziphelele umake sure i-chance yakho lesitsho esibhasikop sikhona ukuthi uzithathe angazokuhlolela lo hawu alibhizi inza alibhizi abuse abantu babomme iy'ngane thini iy'ngane zami awungiyeke dimoni ndini ngiyeke let's go my sis ziphelele akunanto uyishiyayo yes my sis yes asambe ubhizi mo untala ibhizi mo abuse my sis asikakebhora wena nje protection order awusothonta be protected Aningiyeke. Ngizokuthola wena. yabona if anything yenzakala kunontobeko you involved yes Vela ndinkabza sekhaya kutshela. wena usile man umhlukumezi udivila ijele let's go asambe my sis asambe no it's fine no asambe wait again guys my sis emapeni ke thabile go dithotse guys ke a tshepa go la bona ke fitlile le magnanking wena my sis ke a tshepa go la bona ke fitlile le o Simona ene se ka ke fitlile le mo bona gore abuta utlwanang le yena o mo treata jwang Simphiwe so ntwe ke itshongane ka re la thola la sheba o suna abuseiwa ona mo abuse bana o sa sna matla so ntwe go tlo yetsa re tlo thusa o Sisobi gore a lo bula protection order so that abe safe hobane ha ke shebile abuti on o tla make sure wa tsebakeng o lematsa o wa batho se ke se ratang gore o so kgonong ka diaparo tsa hae ene wa sakeng le footage re shootileng this thing ka ofela re shootileng re batla lo bontsha le maponesa ga sakeng ba kgone bona go tentjega sa kakang ke a le rata ka ofela guys and I'll see you in the next episode e re fela ke thuse o yes baby